Bismillah. Bismillah. Bismillah.
بشرهم وللكريم آمنوا بما قالوا ما قدموا هذا كل شيء سيعرف في المبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ كان المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ضدتم فجاء الذين برجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة من الرحمن بقر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني كنت في ضلال مبين وما كنت تسمعون إن يظلمن قال يا ليت قومي يعلمون
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله قيل إلا الله الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا الله 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 نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة منه القوى الله أحد والمعوذ مجتمعنا هاخنا بسببهم أن الله أنقرأهم والدينا والدكم خاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوض سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم إلا بما شاء
وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل رب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس روح الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وصل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد حتى ترضى العظام عليها وانت خير الوارثين وصل على سيدنا محمد في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اجعل وأوصل تكبر ثم قرأنا من القرآن العظيم وما حللنا من قول لا إله إلا الله وما استبحنا سبحان الله بحمده وما قلناه يا الله يا الله وما اصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقبر مبارك في هذا المجلس مبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا وقرة أعيننا سر رسول الله حبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آباء إخوان من الأنبياء والمرسلين وجميع عباد الله الصالحين ثم إلى رسالتنا أبي بكر عمر عثمان وعلي وعن باقي الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وأزواج رسول الله طاهرة أمة المؤمنين سيدنا خديجة الكبرى عائشة الرضا وخصوصنا فاطمة الزهراء الحمد العباس الحسن الحسين علي سيدنا عبد محمد باقر جعفر صادق موسى الكاظم علي رضا علي أوريدي سيدنا محمد النجيب وسيدنا عيسى النجيب وسيدنا محمد المهاجر الله محمد بن عيسى عبيد الله سيدنا علي خلا قاسم سيدنا محمد صابر المربال وسيدنا الأستاذ الأعظم وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم الحبيب علي عمل الفقيه وسيدنا حبيب علي غير الفقيه المقدم حبيب علي بن علي صابر الدرك إمام محمد مولى دبيله سيدنا الفقيه المقدم ثاني إمام الرحمن السقاف والشيخ عمر مقدار سكران أحمد السكران حبيب علي سكران حبيب عبد الله بكر حبيب بكر عدن شيخ بكر بن سالم والحبيب عقيل بن سالم والحبيب محمد بن عبد الرحمن الطوش علي بن الله وارث عبد الله الحداد وأصولهم وفروعهم كتب الشيخ بكر الجيلاني شيخ محمد البداوي شيخ محمد الرفاعي شيخ إبراهيم السكي أبي حسن شذيلي شيخ محمد البوسيري صاحب برده حبابا شيخ السلطان شيخ محمد التجاني شيخ سليمان الجزري محمد حبيب الحبيب عبد الله الإدوس وأصولهم وفروعهم وجن عبد الله السقاف وأصولهم وفروعهم الحبيب عمر السقاف صافي حبيب محمد حامد والحبيب محمد بن عبد الرحمن الجفري مولى العرش والحبيب محمد مولى الشيخ يوسف عبد الحسني والحبيب أحمد بن زين حبيب عبد الرحمن بن عبد الله الفقيه حمد بن مسمين والحبيب حسن بن صلاح البحر والحبيب عبد الله الفقيه عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب أخونا حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والحبيب بكر بن الله العطاس وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن سليمان حبيب الحبيب عبد الله الحبيب محمد حبيب علوي بن علي محمد بن حسين حبيب بن قديس محمد بن هادي السقاف وأصولهم وفروعهم والحبيب علوي بن الشهاب أحمد محمد مخضار والحبيب محمد بن الحبشي وحبيب جابر السقاف وسيدنا حبيب عبد القادر محمد السقاف والحبيب عبد الرحمن المصطفى الدروس ومن تارم وأحلام من زنبل سادتنا علوين والحبيب حامد بن الله الحدار أخوان حبيب حامد وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الله بن سالم الكاب الشيخ بن أحمد بن شهاب والحبيب أحمد بن شهاب بن أحمد بن شهاب والحبيب عبد الله بن نور شهاب والحبيب حامد أمم بن شهاب وأصولهم وفروعهم ولسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن صحابة الحبيب عبد الرحمن محمد المنور وأصولهم وفروعهم صحابة الحبيب العام الأولي الحبيب أحمد بن حسن حبشي وأصولهم وفروعهم والحبيب أحمد بن حامد الكاب وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الرحمن حبيب عبد الكريم بن الحبيب علي بن حسين وأصولهم وفروعهم سيدنا الحبيب حبيب عمر بن السقاف وأصولهم وفروعهم والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن علي بن شهاب وأصولهم وفروعهم والحبيب بكر بن أحمد بن شهاب والسيدنا الحبيب عبد القادر والحبيب علي بن محمد النوار وأصولهم وفروعهم والحبيب علي بن شهاب السقاف وأصولهم وفروعهم وثم إلى من اجتمعنا
بسببهم أن الله يغفر لهم ويرحم رحمة والدينا ولخاصة وجميع أمواتنا وأموات المسلمين عما وصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم. اللهم اجعل نور يسعى ويتلألأ بين أيديهم. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وإتقا وحجابا لهم من النار وبراءة لهم من العذاب. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا واعف عنهم اجمعنا واياهم والمسلمين في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل اوليائك مع الذين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق ذلك فضل من الله وكفى بالله عليما. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السر أسرار فاتحة. ربنا تقبل منا يا رب برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعونني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني بها على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تعينني على القيام بأداء ما علي من الحقوق والواجبات وعلى آله وصحبه وسلم عدد أنفاس المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توفقني بها على ترك المنهيات واجتناب المنكرات وعلى آله وصحبه وسلم عدد حركات وسكنات المخلوقات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتستر بها العيوب وتكشف بها الكروب وتنيل بها كل مطلوب بجاه النبي المحبوب وعلى آله وصحبه وسلم عدد كل شيء.
اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها أن ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدي وحبيبي محمد المختار صلاة تنظمنا بها في سلك سلفنا الأخيار وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار وسلم تسليما كثيرا يرضى بها عنا ربنا العزيز الغفار. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته واتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سعد من لبى دعوته وتبع شريعته ولم يخالف سنته وأحب أهل بيته وعترته وعلى آله وصحبه وسلم. يا ربنا يا ربنا انصر لنا جيوشنا أيدهم بقوة على اليهود المعتدين. يا الله يا ربي دمر اليهود الناكثين للعهود وارسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين. يا الله يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفا فرد بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين. يا الله وبعلي المرتضى جد يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين. يا الله وبفاطمة بنت الرسول جد يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت بيد الظالمين. يا الله بهم يا ربنا سلكت رد حقنا وما أضعنا من بلاد يا مجيب السائلين. يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع التذكر والتذكير الحث على التمسك بكتاب الله وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقرب ثوابه. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام كإلهام الملائكة المقربين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبائب معاشر الأساتذة معاشر الإخوان معاشر الدائرين ذاكرين الله rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat waktu keadaan yang begitu berkah kita dapatkan saat ini ya ikhwani, kita berada di makam para aulia Allah. Kita dalam keadaan berzikir kepada Allah dan Allah menurunkan rahmat hissi yaitu hujan dan insyaallah dari ba'dal asar nyambung maghrib nyambung ba'dal isya sampai saat ini rahmat maknawi terus datang kepada kita insyaallah taala. Mudah-mudahan berkat adanya hujan ini Allah mengijabah dari amal perbuatan yang kita lakukan, doa-doa yang kita munajatkan, dan mudah-mudahan insyaallah sebagaimana bumi tersiramkan dengan hujan tumbuh subur pepohonan dan rumputan, mudah-mudahan hati kita yang selalu kita sirami dengan zikir, dengan tasbih, tahmid, salawat, dengan Al-Quran dan dengan mendengar nasihat-nasihat pun disuburkan Allah dengan ma'rifat kepada Allah, dengan ilmu, dengan cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada awliya, cinta kepada salihin, dan mudah-mudahan hati kita menjadi lembut, lunak dan tidak menjadi hati-hati yang kotor, hati yang gosi, yang keras. InsyaAllah Allah yang menakdirkan kita semua mengunjungi berkunjung pada awliya Allah. Bahkan dari tadi malam, insyaAllah akan kita lanjutkan lagi pada malam Ahad nanti. InsyaAllah kita berhusnuzan sangka baik pada Allah. Allah yang memberikan ini jalan untuk kita, Allah yang memberikan takdir untuk kita, memberikan qada'nya kepada kita untuk kita melakukan apa yang kita lakukan pada malam hari ini. InsyaAllah Allah pun akan mengijabah apa yang kita lakukan, apa yang kita panjatkan, apa yang kita niatkan, dan mudah-mudahan apa yang Allah pernah berikan pada orang-orang soleh sebelum kita, Allah berikan juga untuk kita. Apa yang Allah pernah bersihkan dari segala kotoran pada orang-orang soleh terdahulu, Allah bersihkan juga untuk kita. Dan insyaAllah kebersamaan kita saat ini bersama mereka para awliya Allah, Allah jadikan berkat baginda Rasulullah, berkat mereka para awliya salihin. Kita pun dikumpulkan bersama mereka para awliya, para salihin, dalam keadaan hidup kita dunia bersama mereka, insyaallah di alam barzah berkumpul bersama mereka bersama baginda Rasulullah, dan kelak ya Rabb mudah-mudahan Engkau tidak haramkan kami untuk berkumpul bersama baginda Rasulullah bersama para aulia, para salihin di surgamu Firdausul A'la. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul habaib wa rahimakumullah, mengambil keberkahan tabarrukan dari kitab Ayyuhal Walad. Kita coba membaca beberapa baris atau alinea yang dituangkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Masih nasihat beliau kepada murid. Beliau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana fil darin amin. Ayyuhal walad, billahi in tasir tarul ajaib fi kulli manzilin aw badl wabdul ruhaka fa inna ra'sa hadzal amr badrur ruh. Kama qala Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala li ahadi talamidhatih. Imam Ghazali mengatakan kepada murid yang mana nasihat ini untuk kita semua ya ikhwani, bahwasannya kalau kita pengen mendapatkan, merasakan keajaiban-keajaiban yang Allah berikan kepada mereka orang-orang soleh, kelezatan ibadah, kenikmatan ibadah, kelezatan daripada menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah, mengingat orang-orang saleh dalam ibadah, dalam segala hal. Dan kelezatan yang juga kita harapkan adalah saat kita mampu meninggalkan maksiat. Itu ada kelezatan ikhwani, ada suatu kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang saleh.
Sebagaimana orang-orang fasik nasallallahu alaihi merasakan keledatan dengan kemaksiatan, orang-orang soleh merasakan keledatan saat mereka mampu meninggalkan suatu maksiat. Sebagaimana kita merasakan keledatan orang-orang soleh saat taat, seperti sebaliknya orang-orang ahli maksiat merasakan kepahitan, ketidaknyamanan ketika mereka diajak berbuat kebaikan. Nah, di sini Imam Ghazali mengatakan kalau kau intasir tarul ajaib fi kulli manzil, kalau kau ingin menyaksikan keajaiban-keajaiban, kedudukan-kedudukan, kemuliaan-kemuliaan seperti kita sering dengar karomah aulia, ya mujahadah, kadang-kadang kita bingung kok bisanya mereka duduk berzikir berjam-jam, kok bisanya mereka menempuh perjalanan sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu sekedar untuk bertemu seorang solihin, sekedar untuk mendengar satu hadis Rasulullah, sekedar untuk mendapatkan sanad ilmu, berjuang, berkorban. Bahkan mereka mampu untuk tidak tidur di malam hari, terutama seperti yang kita baru lewati sebulan lewat, itu di bulan Ramadan. Bingung kita. Nah, kita bisa menjalan, kita bisa merasakan apa yang mereka rasakan, mungkin walaupun cuma bagian yang kecil dari yang mereka rasakan. Engkau bisa merasakan itu, kata beliau, tidak cuma dengan maaf berangan-angan, tapi adanya namanya badlur ruhak, namanya riyadatun nafas. Kita harus berusaha untuk melatih jiwa kita, melatih nafsu kita, dan ini butuh bimbingan guru, butuh bimbingan orang-orang soleh. Kalau kita tidak mau mujahadah, kita tidak bisa mendapatkan. Man lam yujahid lam yushahid. Siapa yang tidak mau bersungguh-sungguh mencoba jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang mereka dapat. Tak mau nyoba, mereka mencoba makan sedikit, tidur sedikit, misal mereka menjaga lisan mereka, tidak banyak ngomong culeng baik-baik, mereka jaga mata mereka dari yang jangan ke yang haram, yang makruh. Kita tidak mau mencontoh mengikut mereka, ya tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Ya, kita pengen keberkahan dalam tijarah, misalnya dagang kita saksikan banyak orang-orang soleh di Palembang ini saudagar kaya, tapi mereka Masya Allah mencapai kedudukan wali min awliya illah, ya, seperti yang insya Allah akan kita hadiri hal pada hari Ahad nanti. Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segaf, banyak sekali seberang ulu nih, termasuk Kiai Pedatuan, termasuk Habib Abdul Rahman pendiri Pondok Pesantren Aryan, termasuk Kiai Marokan, terhabib Ahmad bin Syahab. Itu mereka pedagang besar, saudagar besar. Tapi bagaimana kok bisa dunia yang di sekeliling mereka tidak menghijab mereka untuk mencapai kedudukan yang hebat di sisi Allah. Nah, mana dunia sama-sama, mereka punya dunia, kita punya dunia, tapi kok mereka sampai, kita tidak sampai. Nah, ini yang perlu kita pelajari, mana caranya. Kok mereka bisa dunia itu benar-benar di tangan mereka, tidak di hati mereka. Bahkan kekayaan mereka lebih hebat dari kita, ikhwan. Berapa masjid mereka bangun? Habib Abdullah bin Salim Al-Kab membangun masjid Sungai Lumpur. Kiai Morogan 2 masjid dia bangun. Kiai Pedatuan punya musola. Habaib kita berjejer punya musola. Berapa musola Habib Ahmad bin Syekh bangun? Mereka infakkan di jalan Allah. Sedangkan kita kadang-kadang cuma untuk bangun nyumbang sekian sak semen untuk musola masih berat. Nah, bagaimana bisa kok mereka seperti itu? Nah, kita tidak bisa cuma berangan-angan. Bukan cuma dengar managib itu memang salah satu torigoh biar kita tertarik untuk mencontoh mereka, tapi harus menapak langkah mereka, ngikuti cara mereka. Nah, kita sekali lagi butuh adanya guru, butuh adanya pembimbing. Pembimbing guru ini insya Allah masih kita dapatkan di zaman kita, di kota kita, insya Allah mereka ada. Walaupun mungkin tidak terkumpul pada satu sosok manusia, tapi boleh jadi dari beberapa ulama solehin kita dapatkan, seakan-akan kita dapat seorang sosok murabbi wali min awliya illah. Kata beliau, tidak mungkin kau dapatkan itu semua kecuali kau harus badlun nufus, badlun hak, artinya kau harus bermujahadah, melawan hawa nafsu, melawan keinginan-keinginan kita, baru kita bakal merasakan apa yang mereka rasakan. Lalu Imam Ghazali menceritakan tentang cerita seorang waliullah azim yang hidup sebelum zaman beliau, Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri rahimahullah ta'ala. Pernah beliau ini Dhunnun al-Misri menasihati muridnya. Beliau mengatakan, in gadar ta'ala badrir ruh fata'al wa illa fala tashtagil bi turahatis sufiyah. Beliau ini macam kita sekarang, ya.
Kita ini banyak pakai casing cak wong sufi. Ya, beketu, berjubah, tasbih besar, jenggot panjang, bewirit, zikir. Ya, wiritan zikir banyak, tapi kadang-kadang masih casing. Surah, hati kita berkelumut dengan dunia segala macam. Ya, bahkan naudzubillah min dzalik, kadang-kadang yang sangat kita sedihkan, casing ini justru kita untuk gawe kita pakai untuk mencari dunia. Ya, untuk mencari dunia. Ziarah aulia, ini cara-cara salaf, cara-cara sufi. Ya, puasa, berzikir, wiritan, berdaluan, macam-macam. Tapi cuma surah, kita belum mencapai apa yang mereka dapatkan ruh daripada amal tersebut. Nah, kau tidak akan dapat, kata beliau, kalau kau pengen memang mendapatkan itu, ta'al, dengan catatan kau mau bermujahadah. Tapi kalau kau tidak mau bermujahadah, tidak usahlah kau nak pakai casing sufi, nak bayahano mecak wong sufi salaf yang hebat, tidak usahlah. Kau cuma akan mendapatkan casing dan habis dalam keadaan fata morgana seperti itu. Dhunnun Misri berkata kepada muridnya, ayyuhal walad, kata beliau, inni ansahuka bi thamaniyati asya, aku nasihat ke kau dengan 8 perkara. Malam ini kita mbak sikok be dulu. Iqbalha minni li'alla yakuna ilmuka khasman alaika yaumil qiyamah. Terimalah nasihatku ini wahai anakku, kata beliau. Ada 8. Kau terimalah nasihatku ini agar jangan sampai ilmu yang kau punya bakal jadi nuntut kau di yaumil qiyamah. Agar ilmu yang kau dapatkan, ini murid beliau, menuntut kau pada hari kiamat. Jalankan 8 perkara ini, kata beliau. Li'alla yakuna ilmuka khasman 'alaika yaumil qiyamah ta'mal minha arba'atan wa tad'u minha arba'. Dari 8 ini ada 4 yang harus dikerjakan, ada 4 yang harus ditinggalkan. Dari 8 perkara. Amal allawatiya tada'. Yang pertama disebut oleh beliau yang harus ditinggalkan dulu. Yang harus ditinggalkan. Fa ahaduha, salah satu darinya, alla tunadhira ahadan fi mas'alatin man istata'ta li'anna fiha afatin katsirah. Jangan kau suka berdebat. Ya, sekarang lagi heboh berdebat lewat medsos, cak kita ni pintar. Walaupun kau memang tahu tentang hal itu, kata beliau. Kau melihat ada orang yang salah, menyampaikan sesuatu yang salah, kau pengen luruskan. Jangan dengan cara berdebat. Kalau kau memang pengen ngeluruskan uang, ada tandanya, kata beliau. Apakah itu hawa nafsu saja, atau memang untuk mencari yang hak adalah hak, untuk menyingkirkan yang batil disingkirkan. Alla tunadhira ahadan fi mas'alatin ma istata'ta li'anna fiha afatun, kata, karena berdebat itu, jidal itu, ya banyak sekali antum yang pegang medsos. Ya, kemarin masalah politik, masya Allah, debat gitu, urusan dunia itu. Nah, sekarang urusan agama juga debat. Kita kadang-kadang tentang apa yang kita lakukan dicemooh, dicaci oleh orang-orang salafi wahabi. Lalu kita rot mereka, kita lawan, kita keluarkan argumen, dia serang lagi, wah terus. Itu afatnya banyak, kata beliau. Keburukannya, kecelakaannya banyak. Apalagi kalau model ketemunian, munagosyah. Ada musyawarah, ada munagosyah, ada mujadalah. Munagosyah itu masih penting, mencari titik terang. Saling memberikan dalil tapi sepihak, sama-sama sambil memberikan argumen masing-masing tentang dalil sesuatu, tapi tidak ada pemusuhan di situ, tidak dua pihak saling serang, tidak. Kalau musyawarah memang cara berdolonian, mencari titik terang. Nah, yang kita perlu hindari ini yang namanya mujadalah. Mujadalah ini berujung pada muhasamah, musuh-musuhan. Bakal ada yang sakit hati, yang menang ngaso sombong, ngaso gagah, ngaso hebat, yang dikalahkan akan sakit hati, nyimpen dendam. Ini bukan thariqah salaf. Ini bukan thariqah salaf. Diceritakan tentang kisah Al-Habib Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab, yang pengarang Diwan bin Syihab, murid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, murid Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Hussein Al-Masyhur, murid Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Alim luar biasa beliau ini.
Beliau pernah datang ke Rubat Tarim. Beliau mutakharrid dari situ. Waktu itu beliau kembali ke Tarim, duduk, dan orang banyak tak tahu saat itu tentang beliau karena beliau lama keluar ke India. Begitu beliau balik, beliau duduk, saat itu ada anak-anak muda sedang mabahithul ilm, sedang membahas tentang ilmu. Beliau duduk, budak ini bikin halaqah berdebat, masing-masing keluarkan argumen, kadang-kadang sampai tunjuk-tunjukan. Kalau di pondokan Jawa itu seru, sampai bertunjuk-tunjukan, kadang sampai ngebuk meja, akhlak hilang, adab hilang, etika hilang. Kadang-kadang tak mandang lagi yang ditunjuk tuh yang lebih tua dari dia, yang ditunjuk tuh yang lebih senior dari dia, karena ngasuh benar tadi. Ketika dia ngasuh benar dipatahkan oleh kawannya, panas lagi. Oh terus sampai ngangkat suara kadang-kadang. Habib Bakar cuma diem deh. Yang mereka bahas ini tentang suatu masalah. Setelah mereka sudah panjang tantum, ada yang kok tahu. Habib Bakar. Siapa Bakar mana? Sebut Habib Bakar bin Abdul. Wah baru tahu mereka, hanya nunduk kalau. Alafu Bib, maaf Bib. Ada apa-apa. Cuma caranya bukan macam itu kalau nyari ilmu, kata beliau. Wallahi, kata beliau, aku tahu apa yang kamu bahas dengan 16 dalil. Kamu cuma ributkan 2 dalil. Ana tahu 16 dalil tentang masalah ini. Dari kitab sebutnya tantum kitab segala macam. Kediam kalau. Cuma caranya bukan macam itu, kata beliau. Ini mujadalah macam ini, bukan thariqatus salaf. Ya, nak nunjukkan siapa pintar, siapa hebat. Bukan macam itu, kata beliau. Kalau memang kita mau mencari suatu kebenaran dengan adab, dengan etika, bukan seperti yang kamu lakukan, hilang keberkahan ilmu, kata beliau. Nah, walaupun kita juga ketika nak debat sama lawan, memang lawannya atau kelas Salafi, Wahabi atau Syiah, itu pun ada etika, ada adabnya. Ya, apalagi model kita ikhwan, misal saya nih masih muda, ketemu seorang Wahabi atau Salafi atau orang Syiah yang jauh lebih tua. Saya ngerasa benar, bahkan dia menghina salaf, menghina thariqah di tempat umum. Misal, wong lain ini tidak tahu urusan kita ribut ngapo. Begitu anak ngangkat suara, tidak bisa, salah, penuh tuh macam ni. Wong itu nyawab juga. Wong awam juga, woi boleh ladap, budak ini muda lawan wong tua. Wong tidak tahu. Apalagi model kita sudah makin nunjuk pula. Ya. Kau tuh, nah kau lagi bukan pertama antum, boba kalau sudah panas. Kau, aku, bukan anak antum lagi sudah. Pertama anak antum. Makin macam ini pula. Sudah itu simpennya. Nah, jadi ya. Nunjuk sudah. Kadang-kadang tak puas tadi ngebuk meja. Kadang-kadang digebuknya itu kitab. Ya. Kitab murojaahnya, maroji, ngumpulkan kitab banyak untuk jadi bahan buatnya hidup. Sampai kadang ngebuk kitab. Ya Allah. Celaka kita yang bakal bahaya dapatnya itu. Nah, di antara kita sama dia tadi jangan lupa ada yang ketiga, iblis dan syaitan. Yang mana sih? Maka beliau mengingatkan, jangan walaupun kau ngerasa benar. Kau ngerasa benar dan kau pengen menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Jangan dengan berdebat. Ya, dengan berdebat yang sifatnya sampai terbawa emosi. Kata beliau, Allah tunadha hadapi mas'alatin masnistata, yang kau memang mampu kau tahu, li'anna fiha afatun katsira, karena di situ banyak keburukan yang akan kau dapatkan. Fa itsmuha akbar min naf'ima, dosa yang kau bakal dapatkan boleh jadi lebih besar daripada manfaat yang kau dapatkan. Idh hiya manba'u kulli khuluqin dhamim, karena berdebat itu sumber akhlak buruk akan muncul dari situ. Kalau sudah berdebat, maka salafun salihun mereka paling tidak mau berdebat. Ya, walaupun mereka ngerasa benar, tinggalkannya. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah kalau beliau diajak berdebat tentang suatu masalah, beliau lebih berharap uang itu yang benar, uang itu yang menang. Kenapa? Kalau kita yang menang, afat keburukan pucuk ini lebih dahsyat. Jadi ujub, jadi sombong. Apalagi banyak yang nonton, wah berasa kepala kita. Kadang-kadang sudah bukan lagi jidal, sampai kita uang itu sudah kita kalahkan, tak puas kita pijak pula. Contoh misal berdebat, tantum, menang kita, kalah. Hah, cuma semi itu ilmu kau. Cik gini, guru kau datang ke sini, wah sombong. Guru kau datang ke sini, sombong langsung gitu. Ketika kita pacak ngalah ke dia dengan
Ya, apalagi orang yang sudah paham biasa jadi wong ilmu mantiknya hebat, balagonya hebat. Dia bisa mematahkan omongan wong itu dibacanya. Di mana selo pacak di mata tadi. Kadang-kadang tepatah, tepojok itu. Kalau sudah ngomong tepojok, nah apa kau diam tuh? Bisu apa kau? Wah, mulai ngatoi. Nah, dengar aku ngomong peka apa kau tuh? Wah, mulai. Tadinya tujuannya nak nyanyi kebenaran, tapi tidak lagi benar sudah. Caranya tidak lagi benar, apalagi banyak yang tepuk tangan. Wah, tambah lagi. Budak baru 3 hari belajar. Kitab apa yang kau baca tuh? Hah? Datang ke pondok kami kalau kau nak belajar lagi, pelajari kau. Wah, mulai sombong. Sudah tidak ada nilai kita. Walaupun yang kita bela yang hak, tidak ada nilai di sisi Allah. Ya, tidak ada nilai, tidak ada kebaikan di sisi Allah. Keberkahan hilang. Yang ada sombong, yang ada keangkuhan. Itu kita penyakit. Kita dapat musibah. Dia punya penyakit apa? Dendam, higit, jingoklah kau kaki kau. Tunggu kau, cari kau celahnya untuk menjatuhkan. Mulai. Nah, kadang-kadang naudzubillah tidak sampai situ ikhwan. Mulai kita ngatoi pesantren dia. Ngatoi guru dia. Siapa guru kau? Cuma semini ilmu kau. Alangkah hendapnya guru kau tuh ilmunya. Kecil gini guru kau tuh ilmu. Nah, mulai gurunya dibawa. Mulai. Akhirnya perang antar pesantren. Bukan lagi wong sama wong. Kalau sudah guru dibawa, ya bendera pesantren yang dibawa, mulai. Ini walaupun kita ketemu dengan orang Salafi, Wahabi misalnya, ya, kita memang boleh menegakkan yang hak adalah hak, yang batil tapi ada caranya. Nah, nak menunjukkan apa memang kita lillahi ta'ala atau cuma dijenguk uang biar aku nih hebat, ada triknya, ada caranya kata beliau. Karena kalau kau tidak bisa jago diri, itu dosa yang kau dapatkan akan lebih banyak ketimbang manfaat. Dan dari situlah muncul kulli khuluqin damim, akan muncul bermacam-macam keburukan-keburukan. Akhlak-akhlak buruk. Karya akan muncul sifat ya, apalagi ketika kita menang, kita pacak ngalak kau itu, pacak matakan omongan dia, ingat uang sudah, pas kita menang langsung banyak numpang putus sama gitu, salaman, wah mulai kita. Jadi malaikat nasa hebat, nasallallahu afiyah. Kemudian apa dia lagi selain riya yang kita khawatirkan, sifat hasud muncul dari dia, sifat kibir muncul kena ke kita, karena kita ngasuh hebat, dia yang ngasuh kalah tadi. Hasud, ada higit. Kemudian wal adawah wal mubahah. Kemudian adawah permusuhan. Wal mubahah ngasuh hebat. Ngasuh kita menang, bawa bendera kita, wah ngasuh hebat. Wong tadi keluar dari ruangan itu dengan nunduk, kita ngasuh. Jadi iblis lah itu kita. Walaupun kita membela yang hak, walaupun kita membela yang baik. Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, ini itu sangat masyhur. Kami dengar langsung dari Habib Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Mashhur. Beliau termasuk murid yang sangat dekat dengan Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf di akhir hayat, di akhir zaman beliau sudah jarang keluar. Jadi beliau buka majlis di rumah. Ngumpul ke di majlis tadi, maghrib sholat berjamaah sampai ketemu isya sholat berjamaah. Agak jauh dari masjid, dari rumah beliau ada masjid. Orang-orang Wahabi yang tidak demen dengan Habib Godo ini menjadikan ini suatu kesempatan untuk mencemooh. Apa ini Habib? Ngumpul ke uang bukan di masjid, semayang bukan ke masjid. Wah, dihantam. Jadi sengaja datang bukan untuk mencari ilmu, mencari faedah, mencari keburukan, lalu mencaci Habib Godo di depan halayak ramai. Syekh model apa ini? Ulama model apa ini? Tamtum macam-macam. Ini yang muda-muda Abu Bakar masyhur siapa nih? Sudah nak tegak kalau tidak bisa pula memang disuwingkong. Tapi kan Habib Abdul Qadir tetap mantap, senyum, duduk, tak ada yang berani bergerak. Sampai wong itu dengan emosi, dengan sombong meninggalkan. Ini wong alim, dia wong alim. So, dia waktu nyampe gitu menghina Abdul Qadir dengan dalil-dalil. Sudah selesai, wong itu keluar, Abdul Qadir mengangkat tangan berdoa. Yang isi doa itu minta kepada Allah menunjuk hidayah untuk dia. Udah bubar, Abu Bakar masyhur, ana sama beberapa ikhwan katanya. Langsung malam itu tidak tidur, muka kitab, segala kitab kami cari dalil-dalil untuk menjawab tantangan wong itu. Berapa lembar kami kumpulkan sudah. Dalil yang memastikan pasti menang untuk menjawab itu. Begitu datang Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf minta izin untuk natangi wong itu. Tapi Abdul Qadir ngomong, simpanlah di bawah meja kamu apa yang kamu tulis itu. Laisa hakadha tariqatus salaf. Bukan macam itu tariqah ajdada wa aslafa.
Tak perlu keburukan dibalas dengan keburukan, kata beliau. Walaupun kamu membawa yang benar, tapi bukan itu thariqah salah. Bukan itu cara ulama kita. Ini bekas kita itu jalsa kami di Tarim. Jadi yang mereka usang dengan bawa anak-anak muda, ilmu hebat segala macam, ngasuh punya dalil tadi, wah ngumpulkan. Ternyata oleh bergede simpan belah. Tak usah simpan di laci kamu dalil-dalil itu, tak perlu kamu temui dia. InsyaAllah kita doakan dan dapat hidayah. Subhanallah ikhwan. Jalsah berikutnya minggu depan datang lagi orang itu. Pas orang itu datang lagi, mulai yang ngadu nih, nah kau datang lagi. Ternyata duduk manis di belakang. Sampai jalsah habis, tidak bergeming, tidak ngangkat suara, tidak ngangkat badan. Wong bubak ngerapat ke gode, melok salaman. Melok salaman sujudan, minta maaf, minta diridhoi atas kesalahan dia pada minggu yang lalu. Wallah ta'ajabna, kata beliau. Kata Abu Bakar masuk, kami bingung dengan hal ini, kata. Karena kami tahu Habib Abdul Qadir hari itu tidak pernah menjumpai dia setelah kejadian itu, dan dia tidak pernah datang Habib Abdul Qadir. Tapi kok bisa dia berubah? Lewat apa? Lewat doa. Hakata. Karena salaf kita ya begitu, mereka tidak mau bermujadalah. Ya. Apalagi afat keburukan itu sangat besar. Oke, kita lihat sendiri ya afat. Contoh yang ada di urusan dunia. Ya, kamu juga kan debat presiden. Mana budak muda itu nguyok uang tua. Kita nih lagi sakit hati, apalagi anak yang tua itu ngamuk, bapaknya dihina kan. Nah ini kan mujarah ngasuh sombong, ngasuh hebat. Apalagi ketika orang itu pacak dipatahkan, sudah patah, dipetah kenyanian, dipijak-pijaknya nih. Oh nafsu itu muncul kan. Tak punya Nah antum juga ikhwan, adab ini penting. Ini nasihat buat anak kita galau-galau. Antum tahu kenapa tukang sihir Fir'aun begitu ngadu sihir sama Nabi Allah Musa kalah langsung masuk Islam, imannya kal imanul aulia, imannya langsung seperti iman aulia. Begitu Fir'aun ngancam, ku bunuh, ku salib kamu, kata Fir'aun. Siapa yang izinkan kamu beriman sama Tuhan Musa? Apa kata mereka? Kami tidak peduli dengan kau wahai Fir'aun, kami beriman dengan Rabb Musa wa aman Nabi Rabbi Musa wa Fir'aun ngancem. Selama ini sama Fir'aun ketakutan ya. Takutan luar biasa. Karena Fir'aun yang ngajari ilmu sihir. Begitu sihir itu kalah dengan di tangan Nabi Allah Musa, ulo mereka dimakan oleh Nabi Musa, mereka langsung masuk Islam dan tidak takut ada Fir'aun depan mereka. Fir'aun ngancem dibunuh, akan disalib, mereka tidak bergeming, tetap dengan aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Ngapa? Karena adabnya mereka. Ketika nak berduel, tidak petantang-petenteng. Tukang saya ngomong, wahai Musa, kau dulu apa kami dulu? Pakai adab. Kau dulu apa kami dulu yang mentuk ke ilmu? Kata Musa alaihi salam, lajulah kamu dulu. Tidak langsung petantang-petenteng. Oh, tidak. Ini adab. Ya. Kau dulu atau kami dulu. Ini di Al-Quran disebut. Kenapa kita takut salah nyebut ayat? Nabi Musa ngomong, lajulah kamu dulu. Nah, kata ulama tafsir, ini bukan adab ini. Antum saksikan lagi dalam Al-Quran bagaimana karena adab ini orang langsung dapat magam hebat. Jin yang mendengar Rasulullah baca Al-Quran masuk Islam langsung jadi da'i ilallah di kalangan jin. Kenapa? Ketika sedang mereka datang menghampiri Rasulullah sedang duduk dengan para sahabat, Rasulullah membacakan Al-Quran. Begitu dibacakan Al-Quran, berapa jin ini ngoceh ngomong, ansitu, jangan ngoceh, diam, dengarkan. Dengan adab inilah mereka langsung masuk Islam, langsung diberikan Allah ilmu, balik ke kampungnya negeri jin, ngajak orang masuk Islam, jadi da'i ilallah. Langsung jadi da'i di kalangan jin untuk masuk. Kenapa? Itu tadi doa adab tadi. Wah, kata masih banyak lagi cerita-cerita tentang bagaimana adab itu memberikan sir rahasia yang hebat. Nah, jadi keburukan yang kita dapatkan kalau mujadalah itu diantaranya kita akan lepas kontrol, kebablasan. Ya ini sampai kita apalagi sudah ada menang, ditepok iwong, disugai iwong, apalagi yang depan kita mulai nunduk, tambah.
Ya, itulah jana tadi tuh, tidak puas dengan ngate dia, siapa guru kau tuh? Jangan kau, guru kau datang ke sini. Wah, mulai gurunya dibawa. Sombong mulai. Mulai datang ke sombongan, naudzubillah. Wal kibir, wal hikid, wal adawah, wal mubahah, kesombongan, kebangga-banggaan. Wa ghairiha. Na'am. Law waqa mas'alatan bainaka wa baina syakhsin aw qaumin aw kanat iradatuka fiha an yadhhar al-haq wa la yudhi'u jazal bahas. Lakin tilkal iradah alamatan. Na'am, kata beliau. Boleh jadi terjadi antara engkau dengan seseorang atau engkau dengan satu kelompok uang yang mana uang itu memang menampilkan hal-hal yang salah dan kau pengen meluruskan, yang tidak ada cara kecuali harus duduk bareng dan harus terjadi engkau menyebutkan argumen kau, dia bakal nyerang dengan argumen dia. Nah, kalau memang kau tujuan kau benar-benar izharul haq alal batil, yang kau lakukan adalah benar-benar minta ridho Allah, menerangkan yang hak adalah hak, yang batil-batil, agar manusia tidak tersesat, itu ada tandanya kata beliau. Pertama, sampai ke beliau di sini, ihdahuma alla tufarriqa baina ayyakshifal haq ala lisanika au ala lisan ghairik. Pertama, seandainya ada orang ngomong enggak usah lain teh, biarlah si fulan be yang lurus ini. Inti lapang dado. Bukan oh tidak harus ana. Nah, kalau sudah harus ana berarti ada tujuan lain ini. Tapi ketika ada orang ngomong enggak usah lain teh Ustaz, biarlah Ustaz fulan be sama Ustaz pulang. Antum enggak usah maju. Biarlah tidak ana yang harus maju. Nah, ini udah iblis. Hawa nafsu. Kalau memang kita benar-benar pengen menunjukkan hak adalah hak, lewat lisan siapapun, lewat perkataan siapapun silakan. Yang penting tujuan kita yang hak ini hak muncul, yang batil batil. Silakan, tidak ada harus sana, silakan siapa silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah enggak, harus kami, harus majelis kami, harus pesantren kami. Nah, ini sudah anania, itu sudah sifat iblis, ana. Tapi kalau kita misalnya kita ingin menyampaikan, tahu-tahu ada uang lain sudah duluan menyampaikan dan orang itu dapat hidayah, melok senang gitu, alhamdulillah. Tak repot lagi kita nak nemu uang itu. Allah sebenarnya tunjuk hidayah lewat Ustaz Fulan bin Fulan, lewat Fulan bin Fulan. Itu menunjukkan kalau memang tujuan kita rahmah, ya, sayang sama itu, jangan sampai dia sesat dan menyesatkan orang lain. Tapi kalau kita ngomong, nong apa pula orang itu datang, coba aku yang datangnya. Nah, berarti ada hawa nafsu terselip di situ. Tujuannya tadilah pengen gagah, pengen hebat, apalagi sudah punya peluru paten, dah siap punya dalil-dalil. Dia pengen nembak, detap dutup untuk dia terkapar mati. Dalam hukum debat tadi tu. Ternyata orang lain lah nului, ngasu tak senang dia. Berarti kau ni tujuan kau salah. Kalau tujuan memang untuk meluruskan yang hak adalah hak, batil-batil, siapapun silakan. Yang kedua, wathani an yakuna al-bahthu fil khala' ahabba ilaika min an yakuna fil mala'. Seandainya ditawari nak debat ini di forum, apa nak cukup kita empat baik? Cukup kita empat, tak perlu orang lain melok tahu. Itu baru pakam, itu baru benar. Tapi kalau pengen, tak, biar orang lain nyingok. Ini lain sudah. Biar orang lain nyingok, biar orang lain tahu kalau. Karena kita sudah ngasuh menang di bakal. Baca ini bukan mencari yang ridha Allah, tapi pengen dijingok orang. Kalau kau memang pengen luruskan itu 4 mata, atau cukup kau berapa temu, jelaskan, luruskan di mana letak kesalahan-kesalahan mereka tadi. Biasanya macam ini kan, kalau kita sudah punya peluru hebat, kita akan ngerasa menang, kita pengen dijenguk orang kami. Nah, kalau sudah tujuan, oh tidak baca, kalau macam itu, pengen orang lain jenguk, bahkan di live kan kalau bisa. Wah, nak di live kan. Apa? Karena kita sudah ngasih bakal menang, sudah punya peluru hebat, dan ini sudah baca kita kalahkan. Nah, ini tujuan kita sudah salah berarti. Kalau memang tujuan kita adalah meluruskan orang itu agar dia tidak tersesat dan tidak menyesatkan orang lain, seandainya mampu dengan cukup 4 mata, cukup uang 4, uang 5 be, tak perlu jual kami, itu lebih kita sukai daripada kita depan umumnya. Karena kalau sudah depan banyak itu, Allah ikhwan, iblisnya banyak, ya, setannya banyak. Apalagi macam yang terjadi di medsos, ya, bukan siko yang nonton ribuan, yang melok juga ribuan, nampai berentum. Ada yang melok kita, ada yang nyaci kita. Hanya kacau. Yang hak itu tidak nampak lagi yang hak, justru yang batil itu muncul. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah ahbab rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu teman kita malam hari ini, insyaallah panjang umur dan afiat, kita berjumpa lagi biidznillah subhanahu wa taala. Kembali kami ulangi pengumuman bahwasanya insyaallah taala Jumat malam Sabtu ini ya, kita ada majelis 2 mingguan ba'dal maghrib di rumah Habib Alwi bin Ahmad Basin Ma'alim Nang.
pembacaan kitab Risalatul Ma'awana Imam Abdullah Al-Haddad, Nasaih Diniyah, minta maaf, Nasaih Diniyah Imam Abdullah Al-Haddad. Lalu ba'dal maghrib di majelis almarhum Ustaz Taufik As-Sunli Raudatul Ilim, pembacaan kitab Risalatul Ma'awana. Kemudian malam Ahad insyaallah zikir ziarah seberang eleg, mulai kumpul di Mushola Al-Fakhr ba'dal maghrib seperti tadi ba'dal isya di Al-Haddad. Ba'dal isya selesai sholat kita ziarah ke Pangeran Syarif Ali, lalu kumpul di Kambang Koci. Kemudian kami sampaikan juga undangan peringatan haul Al-Habib Alwi bin Syekh As-Segab, insyaallah akan diadakan pada hari Ahad jam 10 sampai selesai, bertempat di komplek As-Segab 16 Jatuhi sama sekali ikhwan, mengambil keberkahan para aulia Allah. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita insyaallah taala. Jatuhi sambil bikin halaqah, kita baca qasidah penutup, setelah itu Fatihah Syifa insyaallah. Allahu Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-muhtar taha rasul. Allahu ya Allah lana bil qabul ya Rabbi salli ala al-muhtar. ألا فينا باب مولانا طرحنا الحمول راجين منه المواهب والرضا والقبول يا فرد يا خير متحب لنا كل سؤال واختم لنا منك بالحسنى نار الكفول وحب لنا القرب من نقوى اللقاء والوصول عسى نشاهدك في مرآة الرسول. اللهم يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن نتتبابك نزول دفعنا بابك ولسنا أنه يا الله نحول وظننا فيك وافر والأمل فيه طول وفي نهور العاد بك إلهي نصول في شهر رمضان قوم نبي الحياة والذبول. الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صل على المحتار. نبغى كرما بها تزكو جميع العقول نسلك على صدق في سبل الرجال الفهول سبل التقى والهدى يحلى سبيل الفضول. يا الله طلبناك يا من ليس ملكه يزول ثم الصلاة على المختار طه الرسول والآل والصحب ما داعي رجع بالقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول يا ربي صلي على المختار طه الرسول. فاتح بالقبول وتملك سبيل الله حضرة رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تفتوه منوه رسوله وصالح الجسد وتبتن سنة وغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يكشف كروبنا ان الله يتقبل منكم جميع هذه الجلسة هذه الزيارة يعجل لنا ولكم البشارة والإشارة على نت الشفاء من كل داء ونمر سقام. وصلي من أوصلنا بالشفاء أحمد